Whātalo whātu la fionga Faumuina Apulu Lance Polu. Ia, ole fionga i le tupufia. E le ngata o ia o le ripule o le tātou company. Whaasa le lau o mawai talafou o le Talamua media. Ia, whapena fo i lona tāua i leo ngā. Ia, o lo mwhai o na mai mo ai le to o tele o le atunu o lo o au mau i tu fio le lalolangi. I le whaasalawina mai i le ala ata o le Talamua. O tau o le manga o le whono a wao o le palemene o Samoa. A lole soi fuamanuia i lau fionga, wa lo lofo i aso ta te le whailoa i ma whaise tala, ia aivi ia lava le tua, whaatula watu i o taulangi, pa ia sautua fafa, ia ai ta vi ia le tua ona ua maua le nei lau lau, ua tā whailoa i ai ma lau fionga. Ma lole soi fuamanuia, fio mai ai le Tanoa Ava nei o leo mai ona ava mua le tua, ia tau mafa se ava i lau fionga le Faumuina Apulu. Ia, malo whaktai, malenganga whaalo e whatalo whatua i lau. Sungale a tau ala fionga Savea, whatu po iau tū tau langi. Ia, a le whafonga anga le tātu watinu, male mai monga fo i nei tūla o le aso, le wha i mo le nei vai aso. Ia, piyama fo i le ni inga male whaktai wa i sitia, i le tātu mitai sili o na ua, ma ua nei lau lau. Noni au, lo fo i aso i le whailoai, ma le no se ava no e Talanoa ai, ia peita i ua, no nei ava no ta ua, e whelo e fo i lunga o. So ta inga tele vavave i nei vai tau, ia ato no fo i seao ngai, a fo i nima tau po e whingala i tātou te Talanoa, ia ma whaamala malama fo i nei vai tau, ia maua seao ngai i tau tuaina o le tātou o tunu, ma lori soi fua, patalo fatu fo i mai moanga ma le whaafonga anga Samoa, o whea lava le vai mo lalangi. Ia lo mau mai elta Talanoa nei tula le aso. Ia, malo le soi fuamanuia, whaaftai ua, maua le avalua tā te whailoa iai, mo le whaafonga le atunu. E le ngata o le fionga Faumuina Apulu Lance Polu o se tangata whaasanalau, tu stala, ia, whapena fo i ona, li poi a ona tiute ma whai walo filima, ma whelanua i fo i o lana tautua i le tele o tausanga. Ai o stangata whatu pese fo i ma tusi pese, mausu pese. O lea, o whaawau pēr le nā tāleni pe a malolo mai, ma mapu mai i le tātou ngā ruenga whaatu stala i nei ona vai tau i lau o fionga. Ia, wātu le, le ataua, e ai o lo whaafitai le atu o lo mo whai nai, awa no whape nai tāleni o lo. Ia, o le tele au tu aso, ia tele o ngā ruenga, ia pe o nā po iti sila fia o na o whai tā te wawa alua fo i lea mta tāma le tāleni u fo i le tu. Ia pe o nai pānga noa fo i e amisi al whaafiafi, whaafiafi o sa mai. Mai an tā pe o le whaapusa nei aso, ia o le mga watu whaafonga anga. Ia msalo sau steni, sau pe toi lua i tu laua, ngā ifo le laua, sau ho i savili maa lua le fiafi. Pe tasi kua ia, anga i kure su sina pesa. Koe tau tō maa nati wole. Koe tau tau wole wa matan tau o le tūlanga le soifua. Wole a tāki tara mo o no wa matau na whaiat. Wama na manos. Hera ngā ifo le maras, ia e wā tā ua tele o tā pipi yama pe le ki kalama le ukulele. E te no wha oe ma wha malie ou la ngona. Bea, mai ngasu ma le whita o ngā ruenga o le vai aso. Ai, o le nā vai aso sa la ngona ai le whaanonoa ma le talia ngō fie lo mafofau a tonu fo i e whapena ni la ngona. I le tātou o sosi o lau tu stala, ia ma lau o fionga fo i o lo tu matila i le au nanga ma le tautua le Talamua. Ina ua longo mai le tala whapea o se company, a media outlet or a media group limited, MMG. Wala tō mawaina le kon kalate lea mawhai ai o na whaasosoa ma pu e ina i le tele o taurumanga o le whanatanga le CHOGM. Lea se le ngona sa iei lau fionga. Ua pei ei ua whaatuatua na i tama whanau o Samoa. I le nei ngā luenga whaasalau matusi ngā tala ma le au maia o tala e ave le atunu ina ia malama. Le ase tō whāna o i lau fionga. Patai, i lau sunga le atau a lau fionga Savea. Ia masalo o sira fia le atunu on
o lea pei o le mataupu nei na o whaaleo ho i le se whanoa noa ma se le fia. Solo po o le masina lentu na yati. Ono le sa ele fontanga ho i le a mata sa tam whaitu whaatasia i le tāpenanga o le si fontanga le ta ua o le fontanga mo tangata lau tele. Le People's Forum. Le wha o stasi le o fontanga e whaatino il vai aso i luma mai o le fontanga tai o malo le tau pulenga. O le fontanga lana sa wala o lia i o whaisa o so manatu e tusa o le tūlanga o le tūla i mai ai le tatu ngaluanga. Tustala, whaasalau. Ia, ma le tūlanga le o le saola tonga, ma le whaingo fie pe o whaingo fie. O na maua e tātou le whaamatalanga mai le malo. A wā le longo le whaasalawina mo le sila fie le tātou o tino. Ia, o le masina lente e nintu poe nel le sa whaaleo o le fie fie. Ono le ato I titia, o le ata le taimi o le fontanga. O tai o malo le taupulena. Ele I maua se whilo inga ma le komiti le o lato. Ia po se whaamtalanga po I mai le malo, po hafo whangolo, ia I o tāpenanga. Ia mai se la, o le ale ngā luenga, le hawa noa, mō tātou lau whaasalau. Na dila. O me pia, ia le atou. Ia, o tu so le tātou ai le tātou ngā luenga I le whata o tonga o malo whatem kalas. E tolu ai tu o le malo, o le pulenga I o le palemene mo le whamisinonga. Au tātou e lona wha I ai. Na dila. E lona wha I tātou le tau o tātou o le vainga lona wha o whainga malo tem kalas in fourth estate. Ia, ai pe e whatu tona I a tātou. Ia, o le ala, o le solua la lentene. Ia, e whate ia fo. O le taimi mua le o wheiloa I lau tustala. Ia ma le komiti, le ana tāpena ina I fo whanga malawa le whatau tonga. O fo whanga autustala ma lau whasalau. Mo le whasalau ina la le fontanga lea. Ia, masalon sila iai, e mua e whaiasi whanau noa. Te I vo il manatu. Ona e se ale maulunga o le sausau noa le. Ai te whanau. Le tamata I le vātu vo I onu pa ia. Ia, o lea o le taitei whanau. Ia, o e se vo e ale sausau noa e tusa o lea vaenga. Ia, lona lua, e whai asi mātu ia, ma le mālosi po I whanga o tu ina mai. E wholinga mai e mutua whaasa le whaatapu a le tātou ngā ruenga. E sāna tātou o e tapu e ata, e sāna tātou o I whontanga tūlanga umaia. Ia mai e la ma le tūlanga lea. Ia, wa ave a toa le whaasalaunga o I whontanga. I se company mai whafo. Lean pena e tā ua le ataua, ia, ai toi tō manatu. I tā longa I sa whaile was pasifika le hoi sa talima aloa I Samoa. Lua fe suluwiba e pēa. O le company hoi le tas. E hoi sa o fia I stasina ve mi sta o le kapenete nā taimi. Ia manisi o latu paanga mai whafo. Se le ulola le taimi nei po o ai olo o iei pe tonu o le company lea. Ai o le tūlanga le nana iai. O sa whaaleo I loa le fia o le tātou pasenga o lau tustala ma lau whaasalau. Ia matapena I lo se tus, tu ina atua ele whianga le tumaita I pārmia le aso. Tālo sanga ina ai pe matai toi eise whetu una inga. Manu le alo lava le taimi, toi lima vai aso tau mai tangata mo le whontanga. Manatu lo iai al taimi ni pai o le whetu unai. Ia matoe tau mwhai e tau tala ma tau whaamatantanga ia tūlanga I pe on sauno I ilta tei whono o le komiti leo tāpenanga o mo le whaasalaunga. Ia, o le asto na ilni tatal noa ili a taua, ia, ele I mawase whaalinga mai te mai tai pārmia. Pau leo whape o nafinu whono ai le whailau tusi o le kāpeneta. Ia, manisi o lau whaasalau. Pila o leo lo a matan whaatalatal noa le tūlanga leo na whao o tuele whaasea ma se vaivainga o le whaalapu tonga lau tustala ma lau whaasalau o Samoa. Ia masalo po leva yaso o sau se suinga. Ia ai tūlanga na o ta nei mta upu ai morsira fia. Ia masalo ele o maua ele komiti a mi se vo ile ila to o ta yulu nei baen. Ia pe ua so tai mai ila to pe ia fia tonu ni tau pu nei mai lon tonga le lau mua
Britania. E me se la tu tonu o ia tonu le official e fai lo tusi o le pala tonga le taupulenga le Commonwealth Secretariat. Ia o sota I folama le vaenga le au tu stala le Commonwealth. The Commonwealth Journalists Association. Le olo awai o te awai o stasio sui o pala tonga le. Salo na awai sui mai Samoa nei. Ia na o e fo ile sui mai atu motu la iti el bas fiko lo tonu vala tonga le. Na la sala yo no awai le tapenanga o le fono le sa fai le People's Forum. Le sa te pena ia pia le na sina lente nei. Pela le ua matau na apa mai la tau ia, ona I whaalonga mai. E waisi matu ia o, waisi matu ia o tapu ia ua whasalau atu. Ai pei sanga tonu. E leo ta oto tonu I tapu ma whaatu langanga o whaata oto mai ele ofisa leo le whailau tusi. O le leo lo whaamatu, ele whailau tusi o le whalapu tonga a whaururunga o malo le tapulenga o Peritania. Pio le tūlanga na lolo ta oto I nei, le mata upulea le atau. Malo whaftai sau noa manino fo I lau fionga Faumuina. E le langona whaano noa fo I o te pi ama fo I ma pi tia lo finangalo. Awa o te talitonu. O le vai taimi lea na whai ai ia ta'alonga na ma whaasalawina. Ai se ua le ui ai ala o le tendering po o le whaalawi loa na whai se peia o konkalate o ngā ruenga fo ilele. Tender contract, mresi mea, mo le tātou lava fo ia a socio o lau tustala ma lau whaasala lau. E le ta tau I se mea whapene o se company mai whafono mai tapu lea ia ta tau a tama whanau o Samoa a umanei la o na o la ia lea. A o ai e apa ma tapa ia lea tunu ma Samoa ina ia ave le tala I o tātou tangata. E sau noa le tū lea. Sau le sau noanga le atua. Sau le whaingo fia o leo te maho fau ia I la tu sa otu. E whaina elo le sila le. I la tō ia ma le malo. I le ngā luenga lau tu stala ma lau whasalau Samoa. O leo ua su atu nei. E le tenda inga le se tenda. Whaia. A len sau no mai le whailau tu sila o le kapeneta. Le whtalainga I anga fili. I talatuan nafi. E whapena tenda. O le ala sa ili atu. O mea uma na tenda o le whamui moel nei o le whono nei o le CHOGM. Laolo o maua. Ai le se tenda o le vaenga le na iai. O le si vai lai tū le ufta maua Savea e tā ua le whaafonga le tunu ia malau whaafonga angavo. Le wa umaua. Na ofo atu e le teitai whono. Ma le komiti lea o le whaasalaunga ma tusinga. Le media committee o le tāpenanga. A Samoa. Na ofo ngā ruenga lea I le vaenga leo whaasalaunga Australia, le Australian Broadcasting Corporation. Ona walongo mai mātou e stasi to tonu o le whalapo tonga lea, na ofo atu. O le saunoanga le ABC na whai I le tātou komiti lea, o le privilege le na, o le host country. Ia. Lai sa o le leia, o le mea lea o le ngā ruenga lea. Patino ia tātou. Patino e tangata, I ele to mai, I to tonu o le atunu o lo tani malo. O ne whapea o le whono talu waisa whai tonu o le atunu a Felika le Rwanda. Sa o iai sa o asesifo I le atunu lea. E whapea le tūlanga na iai. O le alafta ambaua nei, na o ofo I le ABC Australia. A lefto ambaua nei le vaenga lea. Lono winga na umolona ofo le ABC. Le tali mai le ABC la tau te whaia. Ai o lo ave I le company lea. Ia o leo sa I le pepe na I se tenda. A lea le maua. E le se tenda. Wa o te mana tenda. E te leo tātou tamwhanau. Mawhatia le painga o tūlanga lea. Ai pei ana o la foto. Watu le upo e whai na elo le sila I la tau ia. Whapea le mwhai tātou whatino. A ngā ruenga leo tātou whai sa uma. Ia o le situ. E whawhea na tātou o e whai pia whai tātou. E le seawa noa e tu ina mai. A o le ia tātou le tomai. Pauale mai a tātou e vai le titi. O le tupe. Whai ana whati.
a leolo ia tātou le tau mai e mawhai e nei mea. Ana wai sila fia Savea. Whai ngō fia ai le taimi mea o tātou whai paanga ma tātou paanga i whafu. Dia Pea whai ai o le tau mai lea e sao whai mai to tonu o le tātou tū. A lea le pei e le o mamafa i le sila la tau nei le tūlanga le. O pele i tūna pito i sila na whano noa ai. Ona lefta a maua mai ana nafi. O tala no sa o mai lava le ABC. No atu ofa atu i ala atu. the fifi. O le privilege le na. Le host country. Ave le host country. Whai ele nga inga. A le ua mai ave i whafu. Ia. Ia si le po Savea. O le tele i o whaane. Tom pefe le kompania le sa whai talonga. Ia. O lato au lape i sa mai. Whaasa i. E tinga le vaenga ko ile leo tatu tama whanau le umaro le pine au. E nau atu na e tatu tu stala mele whaasa lau e whaatala noa. I le taimi leo. Ai whaasa sa. Peila o mai ala ma le skaili ale e tasi pau whao ngase u whaingofi. Ia. Peo leo o mai ama lato tau whaingale e tasi. Ia, au le melea. E leo nita along. E leo se sua ngā tupe. O le tali ngā malo o le atu. O lau la fonga Savea, o le Samoa, o lau la fonga lau ainga, o au la fonga, ma lau whanau, ma lau tōru, ma lau ainga, lea so soani il whaatupenga, o le tali ngā malo ni ata. Fast food mi toka le alu le, il whaatupenga o le tali ngā malo. O le tali ngā malo le tau tato whai e whaatas. Misalo pena malanga mai talo e le, sila e le. Le ngā pātia o tato mai tu malo, o le tali mai a le atunu. Tali mai a le atunu. O le whai pule, fale tua matausi o saoao o le malosi o le nuu, o le whana witi. E pōngi sa lae ngā lulue uma le tamu whai moni mene. O le tātou tali ngā malo whaatasi. O le ese senga lana o le mea ima mea whapisinisi ta alonga. Mo isi whaasa longa pei o misi Samoa. O le ese senga tau o le takupuni. Ai pei ese al sila al komiti. Ai pei ese wole sila ai la tau ane lo whaunulu i matanga luenga official sa. Pe ele whata ua i a la tau le mele. Ai mana o i whai i a le mele, ai mana o i la tau pe ai a whata muu pele la tau whina le tūlanga le. Ai tu ina mai. Te le o lea whai. Ia ma lawe la vea ai ma whainga tā i fua le tātou ngā luenga. Au tātou le a tau le tātou tu longo ina le atu. I mea uma o lo tutuko e tusol nei whamui mo tau. Malo whaftai talo whai. E tutuso leila ngona lo i ate. O e ma lo ngona fo i whapena fo i le Palestine o le tātou o sosio le autustala. Ai masi so se Samoa o ma le tātou a inga autustala ma leo whaasala lau. E le ngata i tono le atunu a o whafo mai o Samoa. Tua i la ngona le whaanono. A o ai nisi o lo i le komiti whaafoe. Sei wha leo mai po o i tangata i le komiti whaafoe. E paua o tele ia i le aso le na whai ai le talanoanga i al tatu i whono ia o le fionga le a le whaoli toa au lua i hoi le sa vea ma tulanga hoi le pule whaatonu le regulator i si vai tau ia ona ise lea e le whainga malo sa iai a le utoe watu le malo le o lo i nei ia ma nisi la o le media le malo Saval o le vaenga le vaia le malo ia ma i la toula i le o to te la ila to le media le malo ai silsila la le ato el tulanga le waine ia fa el tulanga le ufata auto mai pe on sound volta i fone le fauli o le ua aveta sia le pule ma ato i le media le malo to ria vo o le fauli o io le pule o le fala o le tanga luenga le o sota ima leva ai el KP o ia ta yulu to AP o ia vo ta yulu le TV le al malo lo fa alu le ala le ala TV ro ia ono mai le malsava di al malo ia fa pe ai malvanga le press secretariat o la uma ia o le o tonga uma ia o le malo le la lo tonu el committee le ai saule ia au lape ma ta yala i wa mai e fa sa le private media ai va to e uma la to wata ia ona disperse ai mana usia le let's say va pe uma le tala ngole fontang ina la tu le tar sana ia masalo after ava no apole
ta le valu na nei le fia ta mo mai le ata Ia. wa le mea na le tula i mai le taimi nei le ata i le tatou fono le parlamento e na o le vaenga le malolo la tu tapu e ata ton ato me ta le tu le sikisila le fa fonga le tatou e sa la base spoet ona la tu to me pu niat ia e mana o la i se ata o le fina uma atu le po mai mo se sui ia o se fina uma to no parlamento ia na sa le fatali il taimi ia ma sa nifta mo i le uli dua tori tu la pe fa mai ia na tsi le fiel tatou ngaluenga le atou na uma le na tatala le fono sul 5 minuti wale le walu tala alu le ata ilungo lungo pengo sota ima o tula ia tala no atu ia e sia i tu e mo mi el tatou ngaluenga ai amai marosi a mai le ai fai mele usta i mele u fa tu malo e fatino o tula na lo to tal sanga il mai parmi tafalon final pe mo isa no e tal no ai ma fai na su ima o le si tu o fai sina leva o fa o ele tal sanga il tatu fa la toma fa o itilea o fo le official parmia o sei tu le lei na fai no tal sanga ia ma na ia matus ni suisi ni o tatu fa la toma e tono il comici la ta penanga mole au fa sala o tu stala e vatu e o tatu langona mo tatu i tu o me mo mi e tatu il fatino mo tatu marwenga ia e o mai nei ai le tani msalo ia le la o saula ia ta ia la maula ia msalo la tu langa le na le mo mi ai tatu ia ai le na fina ngalo ole falo loanga ia ole la alu fo ile vai aso awal me tonu ale no vsile tuai pele ia se ava no sa ta wina ia se sui pe ole to lua fo yo sui sindia ma le tatou fala pitonga la tu stala Samoa ele loto ia i le faingo tonu ia le committee fa foile ale la wa papa mo ia u tele vsile atu ele ia se sui au te matua yo wofo o upu yo leo o mai ata selfish injustice o mo yalo tal fai mea fa pito yo ta ofo ia tatu fala pitonga na ave ia le ofo le fala pitonga ia va no ma to su ia wa le mana ta milo ni na o tulanga ye ta u le talanoa ta u le consultation a mi se o ta o le fono le talanoa le talanoa o le fono ia fia uma ile atu o le tatou te ia ma le faatupenga foʻi le fono e tāua lai le o se mea pito tasi foʻi le tāua le tatou talanoa consultation tatou fitufa ia ai o mai nei ia salo lai fitoa silafia le palemia o le sa vatu le ofo le ona salo e vatu ai lauliʻia na ave o le faaluluga o le ofisa o le palemia ma le suga le ananai o loo faalulu ia le press secretariat ia nofonofa ma latou ona o lea ua wa mai ni fa fole la to fa ta tianga fo fa fa ta tia ia ola to wala la fa yo le tapu ma fa yo me ni ole si va nga te to yo fo ilo fo nga Faumuina sila la le tamau ai nga matupe e mana na o fa nga tupe i tangata ia o mai fafo ai fa fair local writers and reporters and journalists association o i e te tau ona tatou mo ai se fa murianga i se leni e whaalu ia i tātou lava ia e toi nofo mali po ia ili tamau ainga te tono o tātou lava tunu. Ia, ape o lau sila mele nale a taua ia o le tūlanga tau mal nale o le ata tonu al nale o ta o toile le vaenga le o tūlai mene. Mana o whaalu whafo tupe ia e nofo pe tātou nei ma lei o se mea. Ai, o lau foi vai ia, o le tele foi, ia o foi la foi pisinisi. La foi pisinisi foi in talanoa ia i nei vai aso. Ele ai ma se fesota ima. Na le o afai mai lau talanoa la foi pisinisi. Ia a tira fia me fa penei le ato. O le tele i o le avanoa le wa mai. Tele le avanoa. Mo tātou tangata e tau e ona. A me se lau foi pisinisi. Ia. A le ato e lima vai aso a mata le fontang. Ia le fto a mata fai mai o le talanoa ia ai talanoa ia ai. Ia talo sia ia sa talanoa se taisa foi pisinisi tele le tātou atu no nafi. O le tali ale ele ai ma se si wasau fai mai
e fia o mātou wala lai whaia mātou o ka māsani. O lona winga, aki pia whai le si oki me ai tani le o le whonutanga. Ona o whai pisinisi e pito I te tele o le a mai o loa mai whafu. A le ana ona ta'u o fiso o tai mai. A le pune le o le kompani le ana whatakal noa na. E ima se fiso o tai mai. Tal noa tu foi nai pisinisi lai ki voi pe o pa ma whale inga lai ki tono le taulong. O le tūlanga lea. Nona wingo lai fōringa mai whai ala tu tal noanga ai le ai se fiso o tai mai le fiso o tai. Ai matau lia. O le vaenga le pito sili ona generate tele tupen e noa mo Absolutely. O leva no ilo e whai e tātou le fono. O leva tau ta tala le ava noa. Ma wha matala I te ngata. Ma leo whi pisinisi. Ina ia fua ma mao. A lātou oka ma o loa whapena ina ia awane. Ia sao lele lava sanu. Ai mese fo I lau whai whaatoanga. O isi o loa. E a ngai mai e whai le sapalai le ai. Au te nofo ma le whaanoa noa. O le a la le mea le a whai nei. I o tātou tangata. A whai e whaasalalawina e media papalangi. Nai ta mai media le mālola I mwhena lātou whaaleo ina ma wha ma tala ina le tātou ngangana. A le a whaafewhea o na mālama lama le tātou o tunuu. I upu, ma mata upu ia o lo tea I awalanga o le luma nai ni nai a whia I tangata uma o le tunuu lau whionga Faumuina. Ia le tūlanga na, le tūlanga na leo o nau atu ai pēa ma tal noa atu le. Ne ua hawe le tālasanga I te maita I pālimia. Ia tālasia ia te whaale te wala ia ma whātou whaala inga. A le taitai o le atunu. Ia matoe sila manule o le taimi. Ia. O lo lava le taimi whai on to whai le fituna inga. O leo le tusi wale na awe le tumaita I pālimia. O lai awe le whina ngalo le atato o whaasala lau ma lau tūstau. O mātou ko I oisi Samoa o ta natana. O le wha o le fui mātou te nau. Mātou te whia tangata hoi mātou le tali ngā malo. Leo atu whaise mea e ngā se pe a whaina le tātou tali ngā malo. O le tātou tali ngā malo whai whaatas. Nono winga. O le fui atu lau tūstala I whaatino le lātou pito lao. Ai pau ale mea wha mole I e wha whai ngō whia. O le mea le tulai mai e watu lau tūstala I latu leo tā ofi mai. Pe o atua whai mai sa o ai sa le au tūstala sa le au whaasala. E la wata ta mai mele e tūlanga le na. E nā wai tira fia le atou. E sau lo to I ngā tali whapena. Ia, o le tali a whailoa. Ia ona wha le tongu I la le. Ia le nāla. Ia peila le tūranga leo tūlai mai nei. E te loa le si upu matautia. E le tāle longo e a mata le fonga. A le wa mata na pisa. Ia. Talu wai le ona whaatala noa ma whaata oto I fuafuanga I tau na whai. A walewa na o whatu le tātou fisoasoani. Matu le tātou tau au. Meia mātou te mōmia. E tau I pele ai. Ia, a whai mai fo e le tau. Ia ona suia I leo tātou. O le naunaunga nā sai ai. Tala noa tātou whe mālamala mai. O mātou mātou le o te whaaleanga ni mea. Ona pe o le lātou mai tau le nā. E tau rola o tu stala wha pe o leo whai kakala. Ke po wā mā. Ai ala fo na whaale tonu wha pena. Ele fa pe tau te ofa tupu ni mea. Ia. O mea la tau te whai. O mea wha le tonu la turai mai. O mea na tau te oli poti. Lona winga whai tau te le wha tupu. Ringo wha le tonu o la tau le tau te oli poti I mwori si le fie leo. Le mea mata ngā fo le lau whianga Faumuina. Pe o tātou toi whale pui a tātou I to tonu lava le tātou o tunu o mai mea te tau na tātou sa o le tonu. La leo ngā le upo le freedom of the press ao leo wa explore leo pusa o la leo te watu o te mil nei lau whianga tu stala si nia fo I o le tātou ngā exploitation by our own people. Ioe. Whai ale nei whai unga whape nei ma whaapolonga ai o tātou tangata pe o tātou o tangata ese. Le e o mai e tau aisi ma samo I se whaamanuanga o le I e te tau o na tātou we should have a piece of this. Le lau o whionga Faumuina ana o mea ti ngālo to I au te talo I maua le to whi maali e fo I lau o whionga o tau o tātou senior members o le tātou whaalapuputonga lau tu stala ma le au whaasalau. O te whia whasilia tuai le si vaenga lea. Langa sa whai le taimi o tui le epa. E ti ngāna pe pero ma se me e whai o tui le epa e sau ai luma. E sau ai whai lana whaatala noanga.
la o mai le ngasu la o mai le ai sau atu le pa ai se mata le sa fa longo ma sau sila po la mo o le fa ye na fa wa pe le na me ma le tato ma le fionga le sa fa pito ma manisio minsta o lai le isi minsta le o mai ai luma ma a mai le la tu sa vali le tu ya ba tai salo na lo e silfia bo I le ato o le failonga ino le aso bo ile o le tu stala ma le fa sala ya me lentona ya ya sa Savea iluma se tal sanga le au fa sala ma tato vala po tonga ma le tu stala ya tali menino bo mai tai palemia ya la to fa wa ya e pei o lefto a olana fa sala mo mua le na fai o le fa la loina la le o le por kala me la tele le fa ta automol fono ne le pe tolu vasta lo ile sa fa ya mai sian fa tal no nga yan malanga fa fa ya o le ala to mana tu ya salo o le fino lo ale o le tuma pa mia fa pel tu langa lo ya ai monia o tu le mo ya le fono sa bala fa tala fono na malanga ai misela le telefono tangata wi tu la e tu meta telefono tangale lo vasta lo ya ta o le forum tato tu langi mail vas pacific civic forum le yo mta puta wala Tanoa ya na ultima tai palmian malanga ya la na u ya la sirkhia mena tu boy pa wa me ta te tau mala mala tu ya me li poti me isi wala spasala au le tele o mta upu ya fia yo le tau climate change tu langa na wa nei trading le o mai fa fu ave esel vas pacifica o ta ulo le Indian Ocean le melo wa tato tu langa na pe le o fa o mal vas pacifica e toi fita wa I malo tele ya no sile vale o America ma saina ya a pe u tia toi to tato lai te pe America o tamale nei o Australia ma New Zealand pe mata u punta wona ya ai le o ele isi si o mal mala mai ona ele o no se ava no e sili ai le tuma ta par mi tu so ye tu langa au le tu langa le na sa no ye le ato ya e to mana tua o le fontanga le ata ta io ma lo le tau pulenga a to e ta tu o ile o le talafa so mo le tala o me io pulenga fa kolon o kolone o Peritania ya so io tuna le na fa kolone to ita to e wala mai ani New Zealand e la to o mai e fono mai nei ya ma to e pita to e fa e moi le ata o le tu le menta to sa na dila o tato ia sa pule fa kolon ya le la wa sa no el tu langa le pe wole fa kolon ne tato e palangi ale o to fa kolon tato o tato tangata le o to pule fa kolon ne tato e fa ingale fa nei pe o mulinga o palangi fa ngo ona tangata ia I to finga ia lo ia ne fa ulunga mutanga wenga ma ila to ia fa ia tongo me ai mo musu wole ke sili tangata o lasto manatu vainga o lasto manatu e tu langa le ya ase longa e tu lai mai ni fa business ya ona amatolo le na tau tapa hoina ai o lo manatu ya o le wa matan na ilo tu langa le o to ye le tatu talinga malo le ya tau ya ato no se tu le fo a fai tu kun pefer ilo le manatu malo vai a fai tu kun pefer o mo fai no tatu fa sino tonu wa o ile na fai le tonu le mele madila o le alme tu le mele o le alme na fa le tonu le mele o ele sa ta fono le committee le o toulen to le committee lo tapena o lai lo uma le vai a tonu ko la se tu le la vai a fai tu le mai fa le tonu ele se si mana tu le mai fa le tonu monia pe o tau o tu langa le we le mamma o le lango le tu o le lango le fa manuele ne o tatu mana tu le ai pe o le tatu tala no ho ile fai mo tonu pe pito tasi al fai mo tonu nadila ele o lava le fa tala no anga ma le sao fina ngalo tu tonu ne mo wa se tonu mo tu ia le la wa mata na la pe ele ia matale fo ia tatu tal sia ile lo fa male anga le o le tu ina ia sao mauli me o
ia wa tātou te toe a whaina pe a whai whale to. Ma di la balo sa no fa ftai fo I love papale la fionga ia ai e fai lava ma le fa no ma le tilo atu ma le fa longo atu ma tala no atu fo I na isi o tātou uso ma tua fa fine tu stala ma le ala fo na sa o sa ili I lava I la fionga ta te fa so ai I lea ma ta upo ona talu si I tomua I malamba ma fa le tonu ia ai tawalunga I manu ma fa penao na sui ia le to fa fetala ia ia mafai ona tātou mo o le meu te foi lea o tilo mai ia I tātou ma le ngaruenga ua fia tausanga e fai a ma tātou a ngai atu e fai lea mea ma fai lea mea o le ala le mea le atupu pe a umani nei mea ua pei tātou o li tangata ese na au na umana whaanga this is like used in no winga ele tu ai ngā whono lea ma le mele o whai a tātou. O tangata lea o ngā naona, ua uma whono tātou a ngā ile in the local scenery o mea umai. Lea aso ma lea aso, everyday life. Nā lea la o mai papalangi, ia ai kāngo whino, whengawi ma kako lea wala. Upu sawa, upu nai lau whionga Faumuina. Ia, tāru si e leo le tūlanga na, ai ole mea tōnua nā leo o tupu. Mwhewna whawinga wapena, onai o tātou woile tātou te mana tunatu mo tātou maitau. Ia leo. Tātou maitau mea, ia mo tātou whaupua mea e tūlai mai. Ia ole maitau na I tūlanga leo lo iengi. Mai e le tasi woile e lua mea o whapena. A mana o e whaasalau, ia ona whaonga leo tātou. Ai sauro le taimi woile le. Ia ona ese lo leo le whai ungai e tūlai mai. Ai wa wha tuatua na I le sao ma le afu malingi na tautu ai fo le whaasalau ma le whalauloina o mata upu mo le silafia le atu ma le lalangi atoa. Pe wapena po I se ai pe ona e maua mai le ataua. Ia, pau ala ngai, pero to tele o nisi tangate o whaisina umi tele na I tonu al malo. O mea ia na saua I yaso ia, o la e alua ia, o le mele ua ese le tūlanga le o se e lalangi na. Sa whaapea ta ita. Ai a sui le whainga malo na whaapenala ia lea o na prioritize po ia ma whaatūlanga le lei, toi whaatūlanga le lei. A wā o tangata whainga alwenga, o ma a mau o le malo e le mawhaina furia, e sui pūlenga I lea taimi ba lea taimi. A o tau ia, e ta tau, o tau whale mau o lea tunu, ma le malo e tu atu iai. Ma sui ai I o lātou winga, ma whaalele I atili, tau tua fo I lea whainga malo, ua tūlai mai nei, a le vavai atu, e sui le whainga malo, a le ae whaapena mi o istangata na o mai lalo, the old regime o le toina. Ia, o le ala sisi a wala le am whaina tātou whaia. Ia, manatu le ata se e se ai mai le wai tūna, tātala no, mamoli atu le ngang whaaftai, I tau le manga le whano o mamoli mai whafa ma po eina le talamua ma lau fionga ma le au whainga alwenga. O lo mawhai na mai moa I ai le tō tele ia whapena fo I au uso atu stala ma lau whaasalau I tawhai fio le lalorangi. Whaftai le whaatautonga mai o le mata upu e winga I le sunga I pali I panoa. Le fo I la ua manino le mato le vai, ta oto I panga le nawa enga. Ia, oto I nisi whale tonu mai tonu o le tātou I lau tilo ma lau sila I le tātou nupifa. Ia, la watu wa e whaile ngā ruenga. Wa mea ia tāru sia sa isi au ngā o le ko I pātala noanga na whai mo le sila fia le tātou atunu. Ia, ai, o le tūlanga ia, o le winga lo le tātou ngā ruenga le atau. Tātou te ngaunau ina ia. Tātou wo I mta upu whapea. Ina ia. E ki pole le isi na mori ina ia. Ia, si. Wale sa wapea tātou lai le. Wapea tātou lai le atole e tūlanga na tūlai mai. E tongo le. Le nupifa. Awa vea po tūlanga na ia I pe ua. It's a little shake up. Ma mea ua langa na ngā mai ia mai lo atu le tele o le whaale tongu lai ia. O le simta au pulai e tūlai mai pe o lai o e whangasinong. Ia oisi loun fo ia na whai a te ele I whaamaunia I lātou, ia ele whaamaunia. Tangata ia quarantine o loun. Ia.
ai o tupu le me ole afia ile o sa tau tu ai faf au te i fa longa mai o Fa currency nga tu lo na ingor. yo ai na te ai le mai fa ile tu langa le ola fa longa la e te le tu langa va pena e te le me fa pena la fu ma u nei o ya pa wale me ole sa no ia le sunga pali pano ia e uia ia vai nga ia la o se fe uma ta tu tu ole Lo le le ta tu tu pe ma investment sa. tele tu pe no pi fa ia ia pe afia fa se lo na ses Yeah, ma lo fa ta se mai le titi la vai le mata upu le le uni le la kapia Samoa. Le fo i wa fa fo se i le fa longo atu. Ya, ele nga tole na wa tuli i wa fa ma vai i le office sili. Ya, wa va no fo i lo na no fo. Ya, a le fo wa ave ele si fa ya onga sa fa ya onga ulu le fionga nga le mana. Rudolph Moores ia masule la kapi mo se tupe siri atu le afa miliona tala ona o le fa malo lo le fa maoni ma solitu la fa no le fa malo lo ino ia ai te o matala no ana nafi ai sa no ai ele ia se kon kalate na sainia wana se kon kalate tu mutu i la ofionga Faumuina le la tapena le mediation masalo ai mo e se fa mtalanga i le fo i mata upu la kapi Samoa. ia wal ele to tau fa amtala ina tu langa lo il tatu la kapi mo tino am to tele o fa le ton mai le ni fa le ton go i tatu punei tele tau sanga le wasa sil fiel tatu watu e tai min tali malo ai le New Zealand le ipo lalands ia pe na le sa tu la mai le si fa le ton tele ana ia pe le sa tayu wai le tamali ho ile utula i mene ya vema fa ya ngau lo tatu au le Mase. to fa mas honri ia fa le tonu o le ba ia ta te le fa le tonu fa ngo tupe ke le fa i mai fai ia ma le tulanga mo ia ia pe vo le wa por kiki ya fa ngo le tatu ia mai tau ia o le tulanga le fa le tonu ia le yuni o tele la fio por kiki tonu mai pauale le fofo le to suiato le tatu yuni ana pe vole le mai tau ia pe fa nga vo le o alto finga mai tu o sui o yuni mai tu wa alu al fa porkiki ia no mai lo la le tono le o komiti fa ton yo ila lo te ai tonu ia ma o ta ia ai tangi ile tu langa le o le fa porkiki ai o le taimi ua halanga tau toi sui atoa le sui atoa i nga tolo. mata mai lunga o le board of directors. Yo, sau wai lalo. Ai se na wet sil fia le atoa i o le toina i o umatu le sinele le fia lues. Pe o la pile o lo toina. Ia ala se i tupe ma launi te tele ma tutongi tele o le International Rugby Board o le mele te fia fai atu nei lau fionga se e sile fuan mata upulea langa o lena o tuela o suenga o le to tele o tatu coaches fa ululunga ele i o nisi ile level 3 e te tau wai ona entitled be anga vaa e avea o se international coach o le nga le otu ngapa mai le level 1, level 2, a o le lawa sisile nei. So se international coach e ta tau o na o lunga level 3. Ma ia aloa, ia i lea le tui natu, ia i o se tofinga o le international coach. O le process alna e tona fai ele yun. O tātou o le ua vea ma vaenga o le IRB, the International Rugby mo pole World Rugby fo. O tu unga ia ma le process le a fai o le level le tau no ia. O me koe lana e tau na fai tātou. A fai la ele o ia tātou coaches. Ia lono inga la le palu a faa. A sa mo le tātou. E o le fai la ilo i fua ma tūlanga o le. The outcomes o mea umani. O ina le o lo iloa i le. Lono inga, pea no tau. E te le alfa le tonu lai tonu. Masalo e se longa i sui ato. Yung tātou lola le o le loto le whale tonu lai tonu tātou yuni laka. Pia o se tālonga e a wet sila fia. Tau te whai whale ei. Ai me se o le au wau e se tātou watunu i amale
telefo iole mita mitanga o lo mita ia tātou wala mi whanau ma tātou atu i le ingoa o sia tātou au taulan whai whale La se sila masatanga i lau fionga mi se lau whalongo yaso uma ma taimi uma le mata upu lava le nei o lo langa i whina ngalo uma le tunu e le maliu ai o le hit on run i le tamale o tu au tele tangata wa fia ai maise o lau sila lava o i le mata upu nei ma le va ma le komisina ma le leo o su enga investigations ai se a o tuai o le maua study. ia masalo na sila fia le atou le tulanga le uta o tonel mata upu na lau i whamasnonga e pe ona sila fia e pe o le mata upu le tula i mai nei pe o se mea vuile le e whaapipi ia nga ile o le ta o toal mata upu po ai tonu wana la vea o le su ela le mata upu na a le o lote i latou ia na o whaisi su ema ma isi tala e pe e pipi i mai ile i le mata upu le ai o le whaia le mata upu le au tu yai o le na beo le o si alo la titile o le se ni tala vole sa maliu le to so ngale lua felu su maltasi ai o le mata upu la o lu mo le famasino ma sia tatu kilo i pole alme tu la mai le o to tolo le tau sanga le pa sina ma wat ai o tele tala fe ave i le mata ai sa o ai le la fonga sa yai ai le amata si ana ave le famasino ona fai mai sa ala famasino e mo ia mau ia fai mai tama le sam pele e tau ona fa o bina pele sa o le pele ana abel mata o pul famasino le taimi na o le mana uma le mele tatu te le sieni al fala ia o fiu ho ai fa tantat le ai se closure mele malo o ele o le o le alme o ia la tu su ia le la o ila mata o pu o tu se le wo su e mai mo li mau e fai fa un talang ia ai tu ai pinge le tu lang le fai su e na fa su e ma alo ia sa fa tu la na fa mau ni mai la to asi ta tu ta dia po la tu lang la o ile am ta pu le to ia ma lo fa fa ono le ta taimi a le ua kavani si o vaenga sa o mana tu ta te fa so ai patino lava langa o le a fia o le tanga ruenga ma le tata tua i le atunu a mese i tata umo le sose le autu stala ma le au fa salau ma mori atu oile nga fa afteitele i le fionga mo le avanoa ma le teimi ua ta tala ai le la fa la ua no nofo malama lama le iai i le mea lai fai e tangata ne ia i tatou ai le o pei tatou on tangata ese ai si tatou talia lupe o maunu ia le hasa tala mai le fionga le mai tai pare mia pe alofa mai pe o le afa o pe o no fa pe na tuli tatou pei tatou ni le pela watu fa nga le tonu fa nofo e sea o le mawhai o na tatou watu e fa tino le tatou ngaluenga talo sia ia awan i alu se taimi ai tapu o tatou ai atau ai o fo ni mo tau pu lu mo fa msinonga ia pe tatou te o wa ye ia se si wa tu lai mai e ave male ombudsman male official le sulfa inga male to manga la fionga ta fa ba vai ole sile le tulanga le le maua il tenei la sa ilises ai le fa yese to finga mzalo no we to finga yo au se mata po fa lo ngoi wole lo na una ifo mai tomo le malo e tau fa yese si il to finga ta wole ole komsina o sulfa inga ya sia tato talia ya tol mta ku na ta fa so ai nei il vanga fo lo o talia se fino malo le fiume mai ta parmi ya tato tapta po ima pa lo mo fo po la sula ngala ya alfa no ta inga ina ia on ise me fa le ton on ise me ngase ya ton amata vo ile tu langa o tu lai mai ia ole tu fa inga ole no ta inga ina ia solo ngale le ne uma ole is tu langa e fimat ya ipe ono tu lai mai se ia me sel temi le tu mo ta tu malo tongole ta tu no mo fontana ta ole ai fa ta ya tu mo le avno la usioma Savea polo sunga vo i wale atawa pa time ole avno ta filo i fo ile nei ole fa no ta inga ole ta filo fo ile ale ta te vala ta lata tu mai lo a va tu lo lima ia ona ta nga ile ise fale vo ile ta te ma wa ise
bai malu fo ile fa mai tata yo tau lunga ya George's Pizza na fa longotu ya na fa longa na vile yo male so le weekend a to la vole dei le to fa ya mo le sunga le foi pule lo se fulu to sanga o le au nanga male tau tua ale George's Pizza malana rental ya o pe o le tala na e ta te fa madria fa tasi tu ai fo i le foi pule ya male na fo ya o nanga male tau tua lo fa mo le faltua ya Angie ya fa pe foi lo fionga male au foi nga ruenga ya ai mai se le tau tua lo fa o pe o mo se taimi foi le to ya ele fono tato male parmede fono su ia wa le to ni pe le sulu fulu luo Desemba ona le fa nga solo nga luenga o le committee fa parmede lo o ina i mo ni ma fo ni nga lo tato o le te unga yo tu la fono le to tu ati ala to ia o e masalo pe o tu na tai ni o mai ala tu li po ia le fo io lo i tu la fono ila o mai tau wat e Talamua ina fontanga muri le mo le o nei tau sanga lo afe lo spufa ia no to tasiro le o le tau sanga ia to ta ho ele sia tato fa ki voia si ka ko wala ai mduia tele le sapati ya tayao mduia fo yo faiva alo fa tele mo la fionga balenga venga lo fi trai tunga yai tau te felo ai pea ia fa so i voia ma mduia alo fatu fa so i voia lo fatu foi la fenga luenga radio samo fa so i ia le nasa mo fi fo le nganga foi on toe felo ai fo i male a fionga ele Faumuina tele tau sanga sa o tustusi ai mo lana fo i magazine sa ai le nava i tau ia o se ala anganga fia e toi fei doa i uso ma tutua sa mato ngā lue le ngā ruenga ele ngā tai le tio ia fa pena i newspaper o magazines ia o televise ia esel fo i le filanda nuai o le tāleni ma le tautua a le lea fo i tamali le fionga i le tupufia Faumuina Apulu Lance Polu ia ma le whanatua ia Angie Polu ia ma le au whainga ruenga o lo whafonga mai Samoa ma tapua iai